Licala lelibekwe bantfu lababili labambandzakanyeka ekugcekezweni kwetshiwe imali eplazini lamengameli Cyril Ramaphosa lelibitwa ngephalaphala liqhutshelwe kuLwesihlanu enkantolo yamanje yaseBela-Bela. Iningizimu Afrika ibukene nekweswelakala kwemuthi wesifo sashukela lokholele ekutheni itati tetemphilo tivakalise kukhatsateka. Lishonile mbukeli wetindzaba telulwimi lweSiswati lesitfula sisetindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi kanti siphindze sivusele futhi nakubabukeli betfu labatsamele tona tindzaba ngale ku-DTT. Khumbula ke kutsi letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusituma indlebe talobanga ngitiphi tinkinga khungese ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Licala lelibekwe bantfu lababili labambandzakanyeka ekugcekezweni kwetshiwe imali eplazini lamengameli Cyril Ramaphosa lelibitwa ngephalaphala liqhutshelwe kuLwesihlanu enkantolo yamanje yaseBela-Bela. Bo Emmanuela David na Froliana Joseph babukene nemacala lamane lafaka ekhatsi kubopha lifingo lekugcekeza ngenhloso yekweba lelendeka ngenyanga yendlovana eminyakeni wa 2020. Lalababili ke babuyiselwe esitokisini kanti balindzeleke ukuthi bafake isicelo sebheyili uma baphindza babuyela enkantolo. Emva kweminyaka lemithathu laba kunzaba mnyane lidzaba legcekeza eplazini lamengameli kubonakala umthetho soqala kulisebenza loldzaba. Frolina Joseph uneminyaka lengama-30 na Emmanuela David uneminyaka lengama-35 bavela kafishane enkantolo manje. Babonile amacala ekuhlela kugcekeza eplazini lamengameli ngenhloso yekweba. Ngekuya koluhle lemacala lababekona kuthiwa beba imali $580,000. Kukholela ukuthi ngalesikhathi kwenteka lesigameko Joseph bekathe asebenza kuleliphazi njengemsidi wasendlini. Labo lababili kuthiwa bekutalwa eNamibia kepha banebuve bakuleli. Ummeli Joseph utshele inkantolo ukuthi umsolo unelisana leminyaka lolisadzinga kumunyiswa. Lordship, the condition is that the child must be breastfed by the mother. She only relies on this particular breastfeeding. The child doesn't take any other form of food. Manje Federation Phunan ukhiphe isijubo sekuthi loluswane lulethwe station semaphoyisa eBela-Bela kathathu ngelanga kutowumunyiswa. The court has ordered that the arrangement must be done with the police officers to bring the child to the mother maybe 3 times per day. The case has been postponed to Friday so that they can get legal representation, and we will be here back on Friday. Fakazi wembuso ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa lelibitwa ngelicala ekhatsi kulelinye licala uyakuphika lokuthi umsolwa wesibili Bongani Ndanzi washaywa ngesikhathi kuba netinsolo tekuthi wavuma. Sergeant Vusumuzi utshele inkantolo ukuthi Ndanzi ngabe akaphili manje uma athi yena washaywa kabuhlungu. Mohane wabopha Ndanzi mhla til-16 enyangeni yenhlaba eminyakeni wa 2020. Ndanzi nalabanye labane babukene nelicala lelitekwako lekubulala Meyiwa nga 2014. Bameli babongani Ndanzi lokungumsola wesibili bathi washaywa lokufaka ekhathi mhla til-15 ngenyanga yenhlaba ngeminyaka 2020 lekulanga lekuthiwa ngulapho kwathathwa khona statement sakhe sekuvuma licala. Ngaphambilini iphoyisa Solomon Raphadu wethula ubufakazi ngalokuvuma licala kwaNdanzi. Ummeli advocate Lwana Mngomezulu utshele inkantolo ukuthi ngalelo langa Ndanzi washaywa wafaka ngisho nalishubhu nanokuthi Sergeant Vusumuzi Mohane lekunguyena lothula ubufakazi bekakhona nakwenteka lesigameko kepha akazange afaka sandla ngaleyo ndlela. Colonel Raphadu, after he observed the assault and the chopping of the accused person, he asked if this person is still alive. I do not know about that. I don't know. Ngomezulu uphinze watshela inkantolo ukuthi kulokunye kukhishwa kwaNdanzi esitokisini njengoba akhishwa emahlandla kukhona lapho kungevakala khona ukuthi bekwendekana esikhathini lesima-hour langetulu kwalishumi akhishiwe. For the purpose for which he was booked out to verify that information, he was satisfied. Now for a period of
almost 10 to 12 hours, you were still with the accused. What investigations was that? Like I have already explained, there were other cases that we were following up, and I have already mentioned that there were such cases that were investigating. But I'm unable to tell the court about them because we are still continuing with the investigation. Lijaji Mkhotleng likhiphe umyalo ukuthi lamacala lavetwa ngumkhane kufanele sibomeli bebasola bathole imininingwane yawo lebhale phansi nanokuthi asho ukuthi indanza akazange avuma ngaphansi kwencindezelo lokufaka ikhasi lestatement sekuvuma licala lekuthiwa wasenda mhla 24 enyangeni enhlaba ngeminyaka 2020 emva kwamanje Vivian Cronje siwombe sekhlatshwa ngembuto kafakazi siyachubeka. Iningizimu Afrika ibukene nekweswelakala kwemuthi wesifo sashukela lokholele ekutheni itati tetempilo livakalise ukukhathateka. Lo muthi lobitwa nge-glucagon-like peptide receptor agonist welapha sifo sashukela selihlobo lolibitwa nga-type 2 kulawula lizinga lashukela engatini kepha kusetshenziswa kwawo njengesizakamiva sekwehlisa umtimba sekubange inkinga mhlaba wonke jikelele. Lesizakamiva sekulwisana nesifo sashukela sinemagama lamaningi mhlaba wonke jikelele kepha satiwa kakhulu nge-Ozempic. Tati tetempilo tithi le molecule leshodako iyingcenye yemithi lebitwa nge-GLP-1 nobe i-glucagon kanti nalabasebenza ngemithi bayehluleka ukukhicita le yenele. There is a shortage of a very particular form of diabetes medication. There are many different types that we use in diabetes, and I must state that this is because we are more and more nowadays addressing individual or parts of the overall pathophysiology of especially type 2 diabetes. Tati texwayise ukuthi kukhokhwa kwalomuthi ngaphandle kweligama lawo ngiko lokubanga ukuthi usheshe uphele emakhemisi kanti lokho kungaba nemthelela lomubi ngekuhamba kwesikhathi. When these medications were first developed, it was to treat type 2 diabetes, and they're very effective in lowering blood glucose levels. Tati tiphinze tanxusa betempilo ukuthi bayekele kuniketa lo muthi bantfu labafuna kwehla emtimbeni. Inkantolo lephakeme eFree State esifundeni saseBloemfontein ichithe isicelo sekukhululwa kwamagudumana ngebail. Libambela lelijaji Melissa Jordan likhiphe isigwebo lesithi inkantolo yamanje yaseBloemfontein yende kona kuchitha isicelo sakhe sebail. Magudumana wakhulumisana nenkantolo lephakeme ngenhloso yokuguqula sinqumo senkantolo yamanje yeBloemfontein. Kubonakala ngathi Magudumana utawubungatalanga la Christmas stocks njengoba yonke imitamo yekumkhipha ingaphumeleli. Libambela lelijaji Melissa Jordan litshela inkantolo ukuthi alikwati kubukisisa sinqumo sekunganiketwa kwaMagudumana ibail. Lithi livumelana namanje ekutheni Magudumana nguye lodlala inzima lenkulu ekwelekeleleni umbulali lophindza bengumdlwengu lithabo besta ukuthi ece ejele. Jordan uthi inkantolo yamanje ayikendi liphutha ngikuthi Magudumana usangeqa ejele futhi njengoba watfolakala kulase Tanzania ipassport yakhe ingakagcotshwa. Ummeli waMagudumana utshele inkantolo ukuthi bede bufakazi bengohlakalo lobucondzane naMagudumana ngco. Kepha ke Jordan uyakuphikisa lokho uthi amaphoyisa akhona kumtfola ngemva kwekuthi athumele umsolwa wekucala seNowe Matswara imali umhlatiwe temthetho uthi Magudumana kusalinzeleke ukuthi abukane nemthetho. I believe that she can still go on through the SCA and approach the SCA and want again to be released on bail if she still believes that she has to be released on bail. However, what the judge has been stated today, it's correctly. She's still standing, she still stands like that she does not have a proper address to where she will be found if she will be released on bail. Ummeli waMagudumana walile kuphawula uthi usetawuphawula nakuhamba sikhathi. Kuletinye umasibuya ititolo kude kungabata lokukhulu ukuthi Eskom utake akwadi kucedza inkinga icisha kwagesi tikhawukhawu. Asikubongele mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati uma usanza ngena tisekhona hlala nathi.
Kunekungabada lokukhulu ukuthi Eskom angakwati kunqoba inkinga yekweswelakala kwagesi kuleli. Lokhu kulandzela kubuyiswa kwecishwa kwagesi tikhawukhawu lokusesigabeni sesibili. Ngelisonto indvuna yagesi Dr. Hosiyentsura Mkhupa beyinelithemba lekuthi titawulunga tintfo kuleli viki. Uvakashele esiteshi lesiphehla gesi i-Arnott ngemsombuluko lapho ahlangabetene nekuphoxeka lokukhulu nakatfola ukuthi lesiteshi sikhicita gesi longaphansi kwamaphesenti langama-50. Lenvuna ihlehlise uhambo lwayo lebeluya esiteshini seDuva lomuhla ekuseni. Kuchubeke njalo ukucishwa kwagesi tikhawukhawu kanti lincane lithemba letakhamuti lekuthi isimo singahle sibe ngcono. Indaba ye load shedding angiboni ukuthi izawuphela. It's been long basolo bathembisa ukuthi iyaphela bazo appoint a minister of electricity ukuthi a stabilize the situation but akubonakali. I think the government is greedy. They steal the money. If the money was there, they could use it on the maintenance. Titeshta gesi atende ngalokwanele kukhicita gesi lekuholele ekutheni ichubeke inkinga yokusolakala kwagesi. Labadlala inzima kulomkhakha bakhathatekile inomiso lenkohlakalo. In Eskom, anything that is above a million, it goes ahead of, but anything that is less than a million, it is approved at a power station level. So they will escalate those prices, those plant components at a price that they will know that it is just within their parameters. Labanye bafuna stage senkomati sibuyele sisebenze. You can't switch off other methods and expect maximum production. Kulindeleke ukuthi indvuna yagesi ichubeke nelihambo lwayo lokuhlola titeshi kuleli viki. Commissioner wesifundza Njenene Nhlanhla Mkhwanazi wexwayise ngekuthi emaphoyisa atawube anganashwele ebugebengwini kulama holiday. Bekakhuluma ekwetfulweni kweluhlelo lwekuphepha kulenyanga yemaholiday eHammansdale lapho tekuphepha titabe ciniswe khona. Lo mkhankaso wemaholidi laphephile lonyaka uthi awushiyi muntu kulolu hambo lwekwakha iKwaZulu-Natal lengenabugebengu. Lohlose kulwa nebugebengu kulesifundza. Imininingwane yakamuva yemaphoyisa kulesifundza ivete lizinga lelisetulu lekubulala, kudlwengula nekubamba inkunzi. Kusukela ngenyanga yamabasa kuya enyangeni yenhlaba lonyaka kubulawe bantfu labangu 1500. Kwabikwa emacala ekugagadlela langu 1800. Siteshi semaphoyisa sasenanda sithi liningi lalabo labenda lokuganga yinsha. We hope and pray that the communities and the parents are going to be able to control their children, because for us it pains us. It pains us when we get into a crime scene and there's a shootout because of these youngsters. Kushone emaphoyisa lamanyendi lebekalwa nebugebengu kulesifundza. We are certain that we cannot afford to have any one of those police people dying because they're trying to protect lives, because they're trying to make our province and our country a safe province. Tinhlangano tetemtsetfo nemaphoyisa emmango aniketwe timoto letingemashumi kuchuba umsebenzi wato. We want to applaud the KwaZulu-Natal government for what it did for us as CPF people. Then it's going to that action is going to enable us to do our work properly. Betemtsetfo batawuphindze batfumele lamanye emaphoyisa etindzaweni letihlaselwa kakhulu bugebengu kulesikhathi semaholidi. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba sekusonzela sikhathi semaholidi bantfu labanyenti batikhanza batisulu tebugebengu njengoba busuku sebanzile ingabe yini lengentiwa kuqinisekisa kuphepha uphendvule ngalendlela. Bavele ngokusondela isikhathi sama-holiday nje ngiyacabanga ukuthi into angasiza ukuthi siphephe somphakathi egebengwini ukuthi-ke uma ney'tolo mhlawumbe niyothenga bakwenze singaphathi imali yokheshi sengathi ungaphatha ikhadi usebenze nje ngokuswayipha kuphela epheleni bakithi ngosami nabahamba ngetimoto singashiyi tikhwama etimotini especially nebomake ingashiyi tikhwama etimotini. Asiliseni ukuthenga izinto kuma-Facebook thumela abantu esingabaziki imali nezinto abazithengisako lezo singakaziboni. Qinisekisa ukuthi ubhaka endaweni ephephile uma ngabe uhamba ngemoto nokuthi futhi-ke awucela usizo kubantu ongabazi uma ngabe uzokhipha imali. Okunye iba sekhaya kusakhanya ngokukhulu ukushesha ugweme iy'ndawo eziyiminyaminya. Njengoba 100% kufanele benze sure ukuthi bahamba beyi-group
bangakhipha imali kungenasidingo kuma-ATM bangahambi futhi bethenga nje kungenasidingo if balandele basuka nabey'tolo. I-visibility yamaphoyisa msakati lami emangweni ukuthi ahambe abe khona especially ebusuku apatrol even asemathaveni lokuthi mhlawumbe baqinisekise ukuthi amathaveni avalwa ngetikhathi kanye nemamemba ema-CPF aqhubeka ancedise le miphakathi. Ama-roadblock azonceda kakhulu ukuthi ubugebengu bwehle ubulelesi bungabi buningi kakhulu ama-roadblock. Lona umbono wembukeli i-SABC ngeke yetrust ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashele etimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takwalamanye emave. Kanti-ke umqeqeshi welicembu le-Orlando Pirates Jose Rivero ungaphansi kwencindezelo lemphocelela ukuthi athole imiphumela lemihle. Lokhu kulandzela ukuthi leli cembu lingendi kahle emidlalweni lembalwa leyengcile. Emabhakaniya atawuvakashelwa seKhukhune United lomuhla Ntsambama ngembi kwekuba atfolane eTulu neKaizer Chiefs ngemgcibelo. Mhla tisiphohlongo enyangeni yeLweti Dale Hayes na Hugh Bayochi bamiswa ukuthi babe ingcenye yelicembu lemadvodza leliyodlala endzebeni yemhlaba yegolf eAthens kulaseGreece. Lokumiswa kwabo kuta ngemva kwekuthi likomidi lelikhethekile lamhlabuhlangeni licele ukuthi kungabi nekuchwaswa ngekwelibala kutemidlalo. Singakatibeki phansi asesibukele ithambo embili lomuhla. Likala lelibekwe bantfu lababili labambandzakanyeka ekugcekezweni kwejiwe imali eplasini lamengameli Cyril Ramaphosa lelibitwa ngephalaphala lichujelwe kulesihlanu enkantolo yamanje yaseBilabila. Eningizimu Afrika ibukene nokweswelakala kwemuthi wesifo sashukela lokholele ekutheni itati tetempilo livakalise ukukhathazeka. Singakavalelisi asesive ukuthi baphethe tiphi letiphuma embiteni kuligwalagwala FM lomuhla. Tithini motha? Lishonile Rebecca, lishonile mbukeli. Ekhathi kothi Tindzaba lethamba impilo ehlelweni basolokela babili labasolokela ngegcekeza lapha ke eplazini lebengameli Cyril Ramaphosa iphalaphala bavele enkantolo yamanje yaseBilabila namuhla. Kanti-ke takhamuthi takulesifundza seMpumalanga tisisehlahle lithemba ekutheni lenkinga yekucinywa kagezi la itawugcina ke iphelile. Yemlaleli nguletina letinye-ke tindzaba lungatlindzela ehlelweni letiphuma embiteni emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa namhlanje Ntsambama. Kanti umlaleli angasithumelela iWhatsApp voice note aphawule ngetindzaba-ke lekufaka ikhatsi leto lethamba embili lesengitibalile. Ngibonge kakhulu Rebecca. Kanti-ke tiyaguqa lapho otalomuhla asiphindze sihlangane ngalwesine endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Ungakhohlwa tiyatholakala ku-DTT naku-SABC Plus kulesematheni njalo ngabe lesithathu uma kubumbana insimbi yesithupha Ntsambama. Kanti tikhona tesindebele kusasa. Nisale kahle. Ngetela shona ngenda Nzabatalo kanjalo ngetela shona nginaso simo selitula sibonke Rebecca kanti ngemasibuka isithombe sethu kusihla namuhla asesikhona lawo mathuba emvula lapha kuyekela 80% ikakhulukade mawuya ke eMpumalanga nelive ikakhulukade encenyeni esifundza ke la eGauteng nesifundza ke la eMpumalanga kanti ke mawehla uya ikakhulukade eShona nelive ngolalo omuhle likhombisa kuba kuleto tindzawo leto ke ukuthi leto tindzawo leto ke awekho ke mathuba emvula la ngahle ke alinzeleke kuleto tindzawo leto kanti ke masithubeka sibula ke la ngela kusasa masibuka ikakhulukade eMpumalanga nelive yabona seselapha kuyekela 30% wehle njalo nesitindzawo lethe ligwine nelive ngolalo omuhle.
kanti ke sixoyiso lesivala South African Order Service langeni lakusasa likhombisa ke kuduma kakhulu kati engcenyeni esifunza eGauteng nesifunza ke la eNorth West nayo ke la eFree State bantu ke bacaphele kuleto tizawuleto kanti ke nebashayeli betimoto abacaphele ngendlela ke bashayela ngakhona kanti ke naselangeni lakusasa ekusekhona ke lo imvula ke matima ikakhulu kati engcenyeni yempumalanga nelive ngale ke esifunzeni ke la iLimpopo bantu nakuleto tizawuleto ke abacaphele ke kakhulu kwalo muhle kanti ke masibukela ke la emazinga ekushesa usingabe ke emenjani langeni lakusasa masibuka ke la sifunza iPretoria lihle lapha ku25 kanti ke Bronkhorstspruit nakhona nobe ke eGauteng lihle lapha kuye ke la 25 kanti ke Springs lipholile ngolalo muhle njengoba lapha kuye ke la 23 kanti ke masithubeka sibukela ke la sifunza iLimpopo mabuka ke eMusina lihleli lapha kuye ke la 26 kanti ke eThohoyandou lihleli lapha ku23 nangale kuBotswanini bophulukwane lihleli lapha kuye ke la 24 kusho ukuthi lipholile kuleto tinzawo leto ngolalo muhle kanti ke la sifunza iMpumalanga mabuka indzawo lefana nabo Sikhukuza likhombisa ke kuphola kanti ke lipholile eMbombela njengoba bekhona ke imvudla ngahle tibe khona kulesifundza seMpumalanga kanti ke mabuka kuMalahleni nangale kuSekunda likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto ngolalo muhle sifunza eKwaZulu Natal mabuka indzawo lefana nabo Vryheid uLundi lihleli lapha kuye ke la 23 kanti ke Kokstad ngobe kubanza njengoba lapha kuye ke la 17 kanti ke Port Shepstone hleli lapha kuye ke la 21 kanti ke la sifunza iEastern Cape ngolalo muhle mabuka ke la indzawo lefana nabo Maletswayi lapha kuye ke la 27 eKomani hleli ku23 Craddock lifuthumele njengoba lapha kuye ke la 27 kuleto indzawo boMakhanda hleli lapha kuye ke la 21 kanti ke sifunza iWestern Cape mabuka indzawo lefana nabo Glen Williams likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 27 kanti ke mabuka indzawo lefana noBeefort West nakhona ke lifuthumele njengoba lapha kuye ke la 28 eGeorge hleli lapha kuye ke la 21 kwalelo muhle kanti ke la sifunza iNorthern Cape mabuka indzawo lefana nabo Appington kuyashisa kuleto indzawo leto ke nangale kuBokhimbali kanti ke mabuka ke kuBokurumani nakhona kuyashisa njengoba lapha kuye ke la 21 lifuthumele lapha ke eDI njengoba lapha kuye ke la 29 25 ngale ke eSpringbok kwalelo muhle kanti ke mabuka ke ikakhulu kade sifunza iFree State indzawo lefana ke la nabo Bothaville hleli lapha kuye ke la 29 ukuthi lifuthumele kuleto indzawo leto kanti ke mabuka ngale kuBosasolburg lapha kuye ke la 26 ngolelo muhle lokusho ukuthi la khona likhombisa ke kufuthumala kuleto indzawo leto kanti ke mabuka ke la sifunza ke iNorth West ikakhulu kade indzawo lefana nabo Potchefstroom nangale Bolichenberg ihleli lapha kuye ke la 28 kanti eOttosdal nakhona lihleli ku28 so eZarenege kuyashisa kuleto indzawo leto njengoba lapha kuye ke la 30 nangale ke la akuBotawung njengoba lapha kuye ke la 32 kanti ke mabuka nangale kuTosca nakhona wehle njalo yengale kuBofryheid kuyashisa ngolelo muhle angisho ukuthi kungako bengikuphathele kona angisho ukuthi ngitsikini busuku abube ngilobuhle